ni balugu o ni ndogo ni koroi kan ye kumara na ye bi tremino akunta dobre ambo tale réunion ngero ni recensement konya mi lancé ni gouvernement bro akunta dobre politique côté fofoite akune ka mo dami o jena kono ka o dalo aka ke dini o aka ke chokroba o ka abe dalo ole ko gouvernement be se ka arab afrika bagala mi ke dugu kono abe se ko le ke na dotoro so ko na jiko na jago ko na bonlo ko gouvernement be se ka fo ke ando so minabi ole o jene kaita burmala te fofoye anaka kaba koto ni ka jago ke o jene kaita ay activité flamme bro olewe mais pour que mo cité ka o ko flake ni ma jeme rodoro gouvernement ya fait ka mo jeme o ko ka o ko nyake donc nye ka fo benyene bimi bie nanga ka fe kan na fasoro gouvernement ta kunyaya ka fo kwanye sira soro kwanye seka nafa soro anya komelwa anya njija gouvernement alon mo dami du kono donc nye ka fo nya na réunion krabi mbraye mo tuma information brebra soro aytuma jate asoro kunya mais bimi bie nye ka bedari be wuli o kakanu mi ayna iburu sunanu mina kwanu ay représenter jamana yoroyo jamana tigi fe no ka nyasoro koya jija ay recensé o kaka wanu kumaja be wuli luna ngotaro o jena sigi ni mima ni kaba bana kira o jena yano ibra ka o jena ka dendo mo sikana fo ko ni nte bora ko diwari ko non te bora o be ka fo ko fa kirsa nani politique ko le politique côté abet atono mi ka kene an yere ta tono le donc ambani réunion mina be nya kai dari be wuli be ata signyo nyene ka fo ata de nyene be wuli kana ay ressentir mo be na timi ay katimi minga noro ay yere ta de letani o jina ka de letani ko akoke donc be wuli anya njija kata amblandre o jina yano na ka fo ko gouvernement ta ko o jina le ka premier abero ay jija chemino angana to ba yera donc nya ka be dari be yere recensé ay nyara ay jaman bale no e kana yere recensé o ka ko jene o jene mo shaya ko shamase ka ko jene du kono donc nya ka be wole be jija kana yere recensé